wambah biman wahab bin manbah. Amin arbaatun. Amin bisa dibaca amin, boleh dibaca amin. Ya, itu dalam bacaan boleh dua. Tapi kita umum amin. Amin ini arba'atu ahruf. Ada arba'atu ahruf, ada 4 huruf. Yang mana huruf ini yang kita baca 4 huruf ini? Yakhluqullahu min kulli harfin. Yang mana Allah ciptakan pada setiap huruf. Amin, a, mim, ya, nun. Ada 4 huruf. Berarti berapa? 4 malaikat. Karena setiap huruf Allah ciptakan malaikat. Berarti amin ada berapa? 4. Tadi inti baca amin. Amin, orang doa inti amin di luar sholat, di Fatihah, apalagi sholat tarawih itu berapa kali kita baca? 20 rakaat amin, amin. Ya, setiap amin 4 malaikat. 10 amin berarti 40. 100 kali kita amin 4.000. 400. Ya, bayangin. Ngapain lagi nih malaikat yang Allah ciptakan? Ya gulu. Malaikat itu mengatakan Allahumma gfir likulli man qala amin. Ya Allah, ampunkan setiap orang yang mengucapkan amin. Tuh, kemarin udah dapat. Jadi tetesan malaikat istighfarin kita. Sekarang kita baca amin, amin. Tuh malaikat langsung tek 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 Allah ciptakan. Begitu aja. Amin, tek 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 malaikat. Ngumpul tuh, ngapain? Allah maghfir liman qala amin. Ya Allah, ampunkan orang yang mengucapkan amin.